Reka twongere tubifurize amahoro n'imigisha, reka twongere tubifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe bakadasohoka ba TV Dunia Nikote. Twongeye kugaruka rero aka kanya mu nkuru zidasanzwe, twongeye kugarukana byinshi cyane utasanga ahandi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Ni updates rero zidasanzwe, tugarutse ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 11 ni 2025. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje guhindura isura uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange. Mbere na mbere rero ntarajya mu ngingo z'ingenzi, ntabwo ari mu gihugu cy'u Burundi gusa turi buze kugarukaho, turaza kugaruka mu nkuru zidasanzwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, intambara hagati y'icyama cy'umutwe wa 23 n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa babo ikomeje guhindura isura. Ariko ntarabyinjiramo byose, ndagira ngo mbaze nsuze abakunzi bacu badukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda. Unkurikira uri mu majyaruguru, unkurikira uri mu majyepfo, udukurikirana uri mu burengerazuba, mu burasirazuba, udukurikirana kandi uri mu mujyi wa Kigali kudeshapo rwose turabakunda cyane. Niyo mpamvu tuba tugarutse mu cyitwa updates zuzuyeho amakuru adasanzwe utasanga ahandi. Ndagusuza we unkurikira uri mu gihugu cy'u Burundi, mu mujyi wa Bujumbura, za Cankuzo, mu hariya za Makamba, Rumonge n'ahandi hatandukanye. By'umwihariko ndagusuza unkurikira uri Tanzania, uri Kenya, Uganda, by'umwihariko hanze ya Afurika y'Uburasirazuba tuba dusuza abari za South Africa, Malawi, Mozambique. Hanze ya Afurika rero turagusuza udukurikira uri mu Burayi rwose, mu Bwongereza, mu Bufaransa, udukurikirana uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, udukurikirana uri muri Aziya, haba ari mu Bushinwa, Qatar, Oman. Bienvenue, ndagusuza rwose wowe ukunda kunsuza umunsi ku munsi umbwira uti hano kuri TV Dunia Nikote tuba turi kumwe nawe, ndagukunda cyane bienvenue muri Qatar. Twihuse cyane rero turaza kugaruka ku ishyaka rya CNDD-FDD bivugwa ndetse kandi byemezwe yuko hari amavugurura adasanzwe bakoze muri iri shyaka rya CNDD-FDD. Aya mavugurura rero nubwo yakozwe ku ruhande rw'ishyaka rya CNDD-FDD, birajyana nuko hari abantu benshi cyane mu ishyaka rya CNDD-FDD bamaze gutabwa muri yombi bashinzwa ubugambanyi mu ishyaka rya CNDD-FDD. Hari uwitwa Niyigaba Patrick wamaze gutabwa muri yombi. Arashinzwe iki? Uyu nguyu turaza kubyinjiramo tuze kumenya ese uyu mugabo arashinzwe iki. Yari umuyobozi wungirije umuyobozi mukuru w'intara ya Makamba mu ishyaka rya CNDD-FDD watawe muri yombi, turabigarukamo. Turaza kwikoza kandi ku ruhande rw'abasirikare 9 b'igisirikare cy'u Burundi FDNB batawe muri yombi, bamwe muri 6 muri bo bivuga yuko bari ku butaka bwa Kongo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Aba rero ngo barashinzwe ubugambanyi, barashinzwa kugambanira igisirikare cya FARDC ndetse no kugambanira FDNB muri rusange. Byose turabigarukamo tuze kumenya uko bihagaze. Turaza kwikoza kandi mu bindi byiciro by'amakuru adasanzwe. Imisada y'abasirikare b'Abarundi yongeye kuvuza ubuhuha. Abasirikare bandi bagera ku 819 bongeye gutwarwa ku butaka bwa Kongo baciye ku muhanda Bujumbura Uvira hari agatumba mu majyaruguru y'icyaga cya Tanganyika. Barakurikirwa n'abandi 200 boherejwe ku munsi w'ejo bavuye Bujumbura berekezwa Uvira. Byose turabyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze muri rusange. Turaza kwikoza mu bindi byiciro ndetse kandi n'amakuru menshi adasanzwe yiganjemo ubudasa budasanzwe. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'umugabo witwa Perezida Evariste Ndayishimiye, bakunze gutazira rwose Jeune Neva, ari kuvuga ndetse kandi ari kwemeza yuko bamwe mu bagize inzego z'abamurinda benshi muri bo ngo yamaze kubatahuraho umugambi ukomeye cyane wo kumukorera kudeta mu buryo bwimbitse kandi bweruye. Bikavuga yuko rero uyu mugambi nyuma yo kumenya, biravuga ndetse kandi biremezwa yuko hari bamwe mu basirikare yatunze urutoki bashobora kuba banatabwa muri yombi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Byose turabyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze muri rusange. Turaza kugaruka kandi ku ruhande rw'abasirikare ba FDNB bivugwa kandi byemezwa yuko bafitanye imikoranire ya hafi n'umutwe wa Red Tabara. Bikavugwa yuko abenshi muri bo mu bakekwaho cyangwa mu byemezwa yuko bafitanye imikoranire hagati yabo na Red Tabara ari bamwe muri bo bafite imiryango igizwe n'abahunze igihugu cy'u Burundi bakaza kwisanga bari mu bibazo bikomeye by'ubuhunzi.
bikavuga yuko rero abenshi muri abo bari gushinjwa ubugambanyi bukomeye cyane. Rero bikavuga yuko bamwe muri abo basirikare bafitiye imiryango yahunze igihugu cy'u Burundi ngo rero bakomeje kugaragarwaho na situation yo kuba bari kugambanira Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose turabyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze muri rusange. Turagaruka mu yandi makuru adasanzwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Turaza kwikoza ahitwa Ruyigi, abaturage bafatanywe ibibuni bigera ku 3500 bya essence bashinzwa gukura muri Tanzania mu buryo butemewe, abandi bagashinzwa gukora ibindi bikorwa bijyana n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka, bijyana n'uko n'ubundi ngo igihugu cya Tanzania n'ubundi gikomeje kwikoma bamwe mu barundi bakomeje kwambuka bava mu bice bitandukanye berekeza muri Tanzania. Bikanavuga yuko abenshi muri bo ngo bari guteza akaduruvayo mu gihugu cya Tanzania. Tanzania rero ngira ngo mwigeze kumva yuko hari abaturage bagera kuri 700 b'igihugu cy'u Burundi bivuga yuko yirukanye. Abenshi muri aba rero yirukanye ku ikubitiro, biravuga yuko hari n'abandi bagera kuri 415 bagiye gukurikira abo ngabo 700 kugira ngo uyu mugambi wa Perezida Samia Suluhu Hassan uyoboye igihugu cya Tanzania wo kwirukana abarundi ku butaka bwa Tanzania ngo bakomeje guteza ikibazo gikomeye ukomeze ushyirwe mu bikorwa, kuko ngo biri kugaragara yuko abarundi bakomeje guteza ikibazo gikomeye ku butaka bwa Tanzania. Ibi byose rero biravuga yuko byateye agahinda ndetse kandi n'akababaro abaturage batuye mu gihugu cy'u Burundi, bavuga yuko igihugu gisigaye cyo guhahiramo ari igihugu cya Tanzania, mu gihe imipaka n'izindi nzira zitandukanye abaturage b'igihugu cy'u Burundi bacagamo bagiye guhaha cyangwa se hagashyirwaho imbogamizi z'ibyo bikorwa biri gukorwa cyane ku ruhande rw'abaturage b'igihugu cy'u Burundi bambuka bajya ku butaka bwa Tanzania zahagarara. Bikavuga yuko biri buze guteza ikibazo gikomeye kiri ku rwego ruri hejuru. Birumvikana ko rero ibi bintu bikomeje kugenda biba ikibazo ndetse kandi bikomeje kugenda binateza ikibazo gikomeye ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko n'ubundi ibibazo bitandukanye byiganjemo inzara n'ibindi bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda biyogoza ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi uko umunsi ugenda uza haza undi. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka mu yandi makuru mu gihugu cy'u Burundi, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko hari amakimbirane akomeye ari hagati y'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugore we, nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo hari imwe mu mitungo agenda yibikaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ngo ariko imwe mu mitungo Perezida Evariste Ndayishimiye akayihisha umugore we. Bikavuga yuko mu gihe gitoya mu gihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye ukomerewe ku ruhande rw'ishyaka rya CNDD-FDD, ku ruhande rw'abaturage be, ngo no mu rugo rwe ntabwo byoroshye. Nyamuneka nagiye mbabwira nti ntabwo waba wananiwe kuyobora urugo rwawe ngo ubashe kuyobora igihugu. Ntabwo ari ubwa mbere tubigarutseho hano ku murongo wacu umugore wa TV Duniani Kote, tubabwira ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugore we bafitanye ibibazo kandi byiganza cyane ngo mu guhisha imitungo umugore we. Bigatangazwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ibi byose abikora, bikavuga yuko ngo hari habara afite mu gihugu cy'u Burundi. Bikemezwa yuko ibi byose impamvu bikomeje kugenda bikorwa, Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ashobora kuba afite umugore wa kabiri. Ibi byatangiye gake gake bigenda binugwanugwa bivugwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba afite urundi rugo cyangwa se afite undi mugore, ariko bidasubirwaho ndetse kandi byemezwa n'ibimenyetso byinshi bikomeje kugenda bitangazwa n'abari hafi ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Biremezwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo hari imitungo akomeje kugenda ahisha umugore we mu buryo bw'ibanga rikomeye. Ibi rero ngo byateje ikibazo gikomeye hagati mu rugo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Bikavuga yuko rero ibi byose bishobora kuba byanamuteza ikibazo gikomeye cy'uko n'ubundi akomeje no gushinjwa yuko imwe mu mitungo Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda yibikaho irimo iriya hoteli yitwa ngo ni Eva Hotel iherereye mu gihugu cy'Ububiligi ya Perezida Evariste Ndayishimiye,
yuzuye muri uno mwaka mu kwezi kwa gatandatu, byemezwa yuko iyi hoteli yubatswe mu mafaranga yari akwiye kuba agirira uruhare abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Ni ibibazo bikomeye kandi bikomeje kugenda biteza ihurizo, aho bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe ibimuvugwaho cyangwa ibimugaragaraho cyane, ngira ngo mumaze iminsi mwumva yuko benshi mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye n'abavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bababaza bati se ibyo muri kubona Perezida Evariste Ndayishimiye ubutare cyangwa amabuye y'agaciro ari kujyana mu mahanga gucuruza cyangwa se gutunganyirizayo, nta zindi mbaraga mwakoresha kugira ngo aya mabuye ajye atunganyirizwa mu gihugu cy'u Burundi yoherezwe abyara amafaranga menshi? Bikavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye amafaranga yagaragaje yavuye mu mabuye y'agaciro adahuye n'imibare yagakwiye kubiva muri ariya mabuye y'agaciro yoherejwe mu bihugu by'amahanga, ndetse kandi n'andi mabuye y'agaciro biri kuvuga yuko agiye koherezwa, bivuga yuko yaheze no mu makontineri ubu ngubu rwose amazemo igihe kinini, kuko biravuga yuko nibuze hagati y'itariki n'iminsi 3 yayibanjirije aribwo aya mabuye y'agaciro yagakwiye kuba yaroherejwe mu gihugu cy'Uburusiya, ariko bikaba byarahagaze bitewe n'aya mabuye y'agaciro, amakimbirane akomeje guteza hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'abanyepolitike be. Bivuga yuko n'abadede bagenzi be bamaze gucikamo ibyiciro birimo abamushyigikiye, abatamushyigikiye, abatagaragaza icyiciro bahagazemo. Nyamuneka ibi byose rero ubona yuko bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane. Ibi rero nibyo byatumye uwitwa Niyigaba Patrick, ubwo narindi mu ngingo z'ingenzi twihuse cyane ntabwo nshaka ko dutinda, umugabo witwa Niyigaba Patrick wari wungirije umuyobozi mukuru w'ishyaka rya CNDD-FDD mu ntara ya Makamba yatawe muri yombi ashinzwa gufatanya bya hafi n'abanzi bivugwa yuko ari umutwe wa Red Tabara. Bikavugwa yuko impamvu uyu Patrick ashobora kuba yatawe muri yombi, umugore we Umugabekazi Angelique, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko umuyobozi mukuru w'umutwe wa Red Tabara usanzwe uzwi muri no minsi igihugu cy'u Burundi gishinza gufatanya n'umutwe wa 23 na MRDP twirwaneho, yuko ngo ashobora kuba ari musaza we w'uyu nguyu Umugabekazi, umugore wa Niyigaba Patrick, uyu muyobozi wari wungirije umuyobozi mukuru w'ishyaka rya CNDD-FDD mu ntara ya Makamba. Bikavuga yuko ari mushiki we wo kwa se wabo. Bikemezwa yuko rero uyu Niyigaba Patrick communication ziri hagati ye ndetse n'umutwe wa Red Tabara zishingiye ko uyu mugore witwa Mugabekazi Angelique ashobora kuba ari we ngo ushobora kuba ufite uruhare mu guhuza Niyigaba Patrick ndetse n'umuyobozi mukuru w'umutwe wa Red Tabara. Ubu ngubu aka kanya igihugu cy'u Burundi gikomeje kuvuga yuko umutwe wa Red Tabara total percentage ya 50% bamwe mu basirikare bawo ubaka kanya bagizwe n'ubundi n'imiryango myinshi cyane n'ubundi iri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bikanavuga yuko hari n'abantu rwose mu gihugu cy'u Burundi bari gutanga abasore n'inkumi kugira ngo berekeze ku butaka bwa Kongo bajye gutanga umusada ukomeye cyane mu gusapotinga umutwe wa Red Tabara. Bikemezwa yuko ari nayo mpamvu inzira zo mu misozi y'Iminembwe zerekeza muri Uvira, inzira zo mu misozi ya za Uvira zerekeza muri Minembwe zafunzwe n'igisirikare cy'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo muvuma y'abantu bava mu Burundi berekeza Kongo, abenshi muri bo bakomeje kwinjira mu cyitwa Red Tabara, barebe buryo ki bazihagarika. Ndetse kandi bikavuga yuko amazi yamaze kurenga inkombe nyuma yuko urwego rw'ubutasi CNR rw'igihugu cy'u Burundi rwakoze ubushakashatsi rukaza gusanga ngo abaturage nibuza 47% b'igihugu cy'u Burundi bafatanya bya hafi n'umutwe wa Red Tabara, ndetse kandi bafitanye communication za hafi mu buryo bwo gushakira hamwe igisubizo cyo gukora impinduramatwara, cyane cyane impinduramatwara igamije gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko rero ibi bintu biri buze guteza ikibazo gikomeye ndetse kandi n'ihurizo rikomeye, ndetse kandi bikemezwa bidasubirwaho
yuko ibi bintu biri gufata ishusho yihariye, biri gufata isura yihariye itandukanye niyo twabibonagamo, kuko bamwe mu baturage mwagiye mubona za cankuzo ku munsi w'ejo. Ngira ngo abarundi ndagushimira rwose mushuti wanjye Habimana Abudara, ujye ugerageza kuma amakuru rwose umbwira uti mu gihugu cy'u Burundi niwe wamaye no muri cankuzo, ambwira yuko bamwe mu baturage bakomeje gutabwa muri yombi bashinzwa gukorana na Red Tabara, ndetse kandi nabo bakeka yuko bari kugomorora abandi baturage ku ishyaka rya CNDD-FDD. Ibi byose bikavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari kubikora nyuma yo kumenya yuko hari umugambi ukomeye cyane uhari wo kumuhitana. Nyuma yo kumuhitana hakaba habaho ikintu gikomeye cyane cyo kuba Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo kumuhitana hashobora kuba hashyirwaho umwe mu bayobozi bari hagati mu ishyaka rya CNDD-FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye we ngo atigeze atangaza, ariko yemeza yuko ngo hagati mu bayobozi ba CNDD-FDD ngo hari abazi yuko yita nk'ibyitso cyangwa se yita nk'ikibazo kuri we, bashobora kuba bafite umugambi wo kumurihirika bakoresheje umutwe wa Red Tabara, ndetse kandi akemeza yuko benshi mu bafite uwo mugambi ari abanyamuryango ba hafi w'abari mu bihugu byo hanze bahunze igihugu cy'u Burundi bitewe n'amacakubiri yayogoje igihugu cy'u Burundi mu myaka myinshi yagiye iza, ndetse kandi n'aka kanya ubona yuko ibintu by'amacakubiri mu gihugu cy'u Burundi byakomeje kugenda biteza ikibazo, ndetse kandi n'ihurizo ku rwego rudasanzwe. Nyamuneka rero igihugu cy'u Burundi gihenge mbabwira nti niba usenga rwose gisengere, kuko ibyacyo bikomeje kuba ihurizo, ndetse kandi bikomeje kugenda binateza inkeke. Twebwe turibaza bati se ibi bintu biraza kurangira gute, ko uko umunsi ugenda uzaza undi bikomeje kugenda bifata ishusho yihariye mu yindi. Nyamuneka ndagira ngo tujyane tuve ku ngingo y'umutwe wa Red Tabara, ndetse kandi n'ingingo y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ari kwikanga yuko ashobora kuba yarikwa ku butegetsi, cyangwa ari kwikanga umutekano ukomeje kugenda ukekwakekwa. Mwumvishe ku munsi w'ejo bundi mbabwira witwa Jemuvenga Bikiza wari wungirije umuyobozi mukuru w'abashinzwe umutekano muri perezidanse ya Perezida Evariste Ndayishimiye, bikavuga yuko yatawe muri yombi ashinzwe umugambi ukomeye cyane wo gushaka kugira gute guhirika ku butegetsi witwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Tujyane rero ku basirikare bagera ku 9 batawe muri yombi bashinzwa umugambi ukomeye cyane wo kugambanira igisirikare cya FDNB ndetse na FRDC bijyana no gushaka buryo ki uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yahirikwa ku butegetsi. Ku ikubitiro rero uwa mbere bamwita Byiringiro Aime. Uyu nguyu Byiringiro rero Aime cyangwa Byiringiro Byiringiro Aime, uyu nguyu niwe nimero ya mbere bivuga yuko anafite ipeti rya kapiteni, arashinjwa kuba ari kuri urwo rutonde rw'abantu bari bafite umugambi wo kugambanira FRDC ndetse na FDNB bijyana n'uwundi mugabo witwa Sibomana Kirizo. Uyu nguyu bikavuga yuko yari afite ipeti nawe rya kapiteni. Uwa gatatu akaba yitwa Nzamukurira. Uyu nguyu Nzamukurira tujyane neza ni wa wundi wagize gutya rwose akajyanwa muri bice byahariya muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi, ayoboye operasiyo zahariya muri operasiyo zahariya Sake Goma, akaza gukurwayo akagarurwa Bukavu, agakubitwa umugenda, akamanurwa akagarurwa muri Uvira. Uyu nguyu rero Nzamukurira nawe ari ku rutonde rw'abantu batawe muri yombi bashinzwa kugambanira igisirikare cya FRDC na FDNB. Mu makuru yashyizwe hanze n'ubutasi bw'igisirikare cya FRDC ndetse n'ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi, cyangwa se n'ubutasi n'ubundi, kuko murabizi ko ubu ngubu nta Burundi nta Kongo na Evariste Ndayishimiye na Kisekedi n'ubundi murabizi ko ari impanga. Ubutasi rero bwa Anire ndetse na Demiyape bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubutasi bwa CNL bw'igihugu cy'u Burundi biremeza kandi bidashidikanya yuko aba bagabo bagera ku 9 harimo abo batatu mbabwiye bashinzwe kugambanira igisirikare cya FRDC
na FDNB mu mugambi ukomeye cyane wo gufatanya na Red Tabara ndetse kandi n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse kandi inarwanya imigirire n'imikorere ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'uwitwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Nyamuneka ibintu bikomeje kugenda bizamba ndetse kandi bikomeje kugenda binahindura isura. Mbabwiza ukuri ni ibintu bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bw'u Burundi, bikomeje kugenda byibazwaho cyane, ariko biremezwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingamba z'uko buri muntu wese nyuma yo kubona yuko nta rukundo n'abo yizereyemo yita ngo umuryango we cyangwa ngo inshuti ze z'akadasohoka bamufitiye, we yafashe umugambi yuko buri muntu wese ari bufatweho na situwasiyo y'ubugambanyi, kugukeka gusa ari ukugufunga. Benshi bari baza bati se ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye yiyemeje araza kubishobora? Twese dutegereje kureba koko ibi bisubizo bya Perezida Evariste Ndayishimiye niba biri bubyara umusaruro, tukavuga tuti nyamuneka Perezida Evariste Ndayishimiye aragiraniwe kandi arakomerewe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka mbifurize rero amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, mbabwira ni hano kuri TV Duniani Kote. Amakuru yacu barakagaruka, mwibuka kwikorera subscribe, mwibuka gusharinga izi nkuru kugira ngo inshuti n'abavandimwe zibagereho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, maze ubundi natwe tujye tugarukana icyitwa imbaduko ya gikomando n'amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Murakoze cyane kandi mukomeze mumererwe neza, mugire amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, nimagarike n'ubugingo mu mitima yanyu.